تماشاوان و شوپینەر نێژادا و کۆمپیوتەر لەسەر vê دیاردەیە مەترسیدار ڕۆژاوای کوردستانی ڕاوەستن ڕەواندن و شکرکردنا زارۆک و جوانên ژێر 18 ساڵی نامە mêvandariya mamoste Sekîne Hesen endama polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdî Sûriye li partî kiriye tu bixêr hatî bultena Rêbaz News mamoste Sekîne destpêkê de pirsa min ev e berdewamiya serçava berdewamiya diyardeya revandina zarok û ciwanên jêr 18 salî lê Rojavayê Kurdistanê bi taybet niha ku Rojavayê Kurdistanê dever di rewşeke metirsîdar de derbas dibe gefên Tirkiye de encamdana operasyoneke leşkerî de hene rewşa xelkê pir zehmet û aloz bûye berdewamiya van bin pêkirinan vê diyardeya metirsîdar çawa têne xabin ji aliyê ve mamoste باش كاك علي أب رافاندنا زاروك كانت تشتكي نوا تشتكي كابني نوا دسبيكا كو أب منظومها هاتي أفكرن وقت بكاكيدا هنجي جيد كو وقتي راي خبردان وك سرطان دناب جواكا كردي دروجافاي كردستاني دا لسوريا دیسا کت ناب زاروک دا یک کسی خواندکار کسی کو زاروک نه کو کشنی و خدا نواره بهلی واره مروبی واره هبون دخاباندن دبرن دبن سلودان مازن دا امی کردستان کا آزاد شورا واکن امی هر چهار پارچه شورا واکن امی سینورا راکن مجارا ما ایرو لسر رواندن زاروک وک مگودی تشتکی نو کبنی نو نش نو او دخوازن سه جهاز زاروک راستی روشاوا دا هات مافی و هات بن پکرند آلی که کدد آلی خانتن دجید ایدئولوژیا و دجید زاروک خو برپرسی و کوادر و زاروک خود درکرن مدرسه حکومیان دبستان حکومی فقیر و جارا درکرن مدرسه خود ایدئولوژیا خو فلسفه خو و ابرواندنا با زاروکشی وك تكرم كريد فان قناغا هذا كو قف لعليك كي تنكرن ولعليك كي يجي برشيبونا فقيرية هجارية بنابرية وزاروك دربين أو وزاروك ناكو هما شخورا بكن هجمارك كو زاروك شهيد بكبن أو زانن كو زاروك 14 سالي 15 سالي نكارد سنگرا دا شربكي او بازاروك اماده دكن وادبنا قنديله پرورده دكن اماده دكن ش دنیای حموكي دور دكن شن بيزا دايكو بابا دور دكن ج خواندن دور دكن تني فلسفه كي تسري وادا دچينن او فلسفه جي كو دجي دوزا كردي به پیش روجه ده دجي مافي كردي به عسكرني اماده بن دجي دوزا كردي باشه مامۆستا دوورخستنا وان زارۆک و جوانên jêr 18 salî ji masên xwendinê çi qasî zirar gihandiye vî nifşên ha paşa roja wan ber bi kur ve çê ev nifşên nûka dibêjim pêşa roja wanan yê rojek ser me de were em ê bi tevayî bibînin ku ew zarokê ku dixwînin jî hetayê ku dixwînin jî neyê tenî nexwînin yê dixwînin jî îro ku di medresê wa de ये बल्कि दक्तोर नजानबे राचे तक बनबीसे ये मुहंदिस निकार नजानबे मुखातता की शावाई का किरा बनबीसे नफ्शे की चेबे नफ्शे की नजान नफ्शे की दूरी हमू खानदने दूरी हमू पीविस्तिये को او नफ्शा جرا لازمت ورك پیش خستن ये नफ्शे की عسكر بن قلم ये दस्तेवाद नबी او सारोके को इरुन हम दंगवे दाई के कर कुछ बजस चुम माला बे माले गरम और माला जवाने शोरशकर गरम माला जाकी गरम अजवरत बजम والله को सारोके ता ये दाश बाना ندبرن زاروک ने कस ने दी बा ندبرن पेखाती ने दीना ندبرن كچك جدير के برن تمنه خو 16 سال بو بله چند روزا دا سر بس بردان چمای کردان آوردن او تخوازن کو کردا تنبكن او تزانن كو اب نفشينها نفشكي كو بحقيقة نفشكي جزيرة نفشكي زانية او تخوازن بي نفشيها تنبكن روشة سوري دوك كردي سوري يعني ام كارن بيجن مامۆستا Sekîne ev revandin û şkerkirina zarokan tiştekî rêbazkirî ye yani bi plan hatiye danî بله بريبا كمان قلتي تا هاتيا مخاطط كرن جوارا هاتيا باتفاق نقباوا بكاكيدا كو بازارو كبرا بينن
سبا کی دروشابا دمایا جبلی زاروکا و اختیار وابی بتر سبا كروجا كي هناك بيجن ولا كرد السوري هبون لانها عرض مايا بكرد او تخوازن بازاروكا بيلانا حموج مخططه شوارك وبازاروكا ببن قنديلي وبازاروكا فرورده بكن لسر فلسفه خوا وبازاروك نفقرنا مالي خوا باشا ما مستا يعني بردوامي في ديار داي رفاندنا زاروكا جماسين خوندني يعني چه قاسی ترس د جواکا کردی در روجاوای کردستانی کردیا بویا سدم کو خلق ج ولات خوا کوشبرو پنابر ببن باندورا خوا چه قاسی هيا باندورا خوا پر زحمت بوا لسر وقتی کو دایک نو نکاربه کو زارو کا خوا ریک مالا ریک مدرسه خوا وی زارو کا خوا نکاربه در کبه کولانه زارو نکاربه بدای کا خوا در کبه هر بازار کی زاروک نکار به در کبه هری بخچه کی زاروک نکار به حواله کفاره در کبه وقت پیاسه کیش خوره بکی گله کی مترسی چی بو از دوی باوریده مهاجر کوسینور ترکیه ایرو وبه یعنی کردستان ده وبه تشتی مایجی و جروجابا باز بدن چاره نمای جیان نمانه فقیریه هجاریه امن سر بحرک بترولنا هون زانن وضعي روشامة يا خلكي ما شاواي درباست بي لسر بحرك بترول نوك مقودي تنا غازا نمازو تنا غازا سلكا خارنيا جزيرة يرو نان نينا جبلي با بيلاني هاي كبسري خلكي دا دينون زاروكي واجد رابينن باش ما مستا چاره سری چیه یعنی چاوا افدوسا افرسگریک آمازن کو خلق جبر دلگرام بوا خلق کوچبرو درب دربه چاره سری چیه کو افدوسا وره داوی کرن چاره سری پیاده بلام هونه کشکره بیجه پیاده بزمان نرمبونه بزمان آشتیه نزانه چاره سری اوه کو ملت تبده در کبه کولانا پشگریا تبگره کردی به پشگریا سری ده انجمانا کردی کو تبده در کبن کولانا و با کسی کو با زارو کاتبن ام همو زانم کی واده به بلکه هو بناف ببن ناف رخصني ناف دولتي و زاروكا نافي و حموك الجماعة همان كن كو اب كسي بوي سدم و زاروكا درابينه روجا كش روجا كو بكار برا بهاري اوروبا بيش روجا دا بكي ماي حزر اكسر حبين كار بدركبي لما خابن نتب قرامة سياسية بلکه هناك ابي كو دنگه متكن بجنام بيوستي اخويا جياني مانا حيري مچاوا دركبنا كولانا ام کردی رو جاوا مانا 2004 بیرا محموایا چاوا بیک دنگی بیک رنگی ام درکتن کولانا ما ظلم قبول نکر ما تحداری قبول نکر ای روجی زارو که متین رواندن کچکه 12-13 سالی تین رواندن ونها بحثا هجمارا کی کر هجمارا متأكدم كل شوي بهتره هناك جهانا نور النابي وابيشن أسفا مالبات ناس تكم كچاوا برنج بردر مدرسه تمني خوا 13 سال بو صفا هشتبو ماميل بايچو دو شوپان کو هر چو جماعت چو جنبي جميها هنگوين هرت كويل حبسا صيدنا دا وهاتو دنگي خونكرن حتى وكان هاجي دنگي خونكرنا ونورينا بيجن كچا مچوا لما خابن وقت مگوتي نتف گرامه سياسيه نه انجمانه ما كردي کو بکاربه و حدکی یان چاره سری که کیش به کشه ببینن یه هرن حتی ولا بن فکرنک هاتیا اوفیس شوطان کریاره کرنا یه کبنه خو حتی او کریاره ببه یه هرن بیانه کی درخن یان تصریحه کی درخن و از متأكدم کو حتی به حواله و نما ایدوی تصریحه و یان و بیانه وات خوینن گلک سپاس مستم نزانن فکر که پیاده زمانه نرمبونه نزانن زمانه عاشقیه نزانن تاني زمانه تندی زانن گلک سپاس مستر سکینه حسن انداما پولیتبرو پارتیا دموکراتا کرد سوریه الپارتی گلک سپاس گوت میوان ریواز نیوز بوی